политик, человек с большой буквы, настоящий сын своего народа. Курманбек Салиевич направил все свои силы и желания на развитие и процветание своей страны. И народ это оценил. Благодаря целенаправленной деятельности Курманбека Салиевича Бакиева стране удалось достичь высоких показателей как в сфере экономики, так и в социально-политическом секторе. Особое внимание уделено на подготовку молодых кадров и поддержку инициатив. Все хорошо? Здоровы все, живы? У него всегда новые идеи, направленные на развитие страны. А самое главное, он всегда вместе с народом. И народ всегда поддержит именно Курманбека Салиевича Бакиева. Ведь Курманбек Салиевич – президент, достойный своего звания. И сегодня народ с уверенностью может смотреть в будущее. Я хочу всех наших граждан поздравить с проведением выборов, что выборы прошли довольно спокойно, будем говорить, дружелюбной такой обстановке от кандидатов. Миссия отмечает, что выборы прошли в демократической обстановке и в целом соответствовали требованиям национального законодательства Кыргыз Республики. Біздің комитет әр жылы шайлауға қатысып келеміз. Бұрынғы болған қатарсыздық теріс көріністер бұл жолы қайталанған жоқ. Очень прекрасно. Убакыт жок учурда талашууга, улутум улуулардын катарында. Кыйын күндө Бакиев колун алып, Кыргызстанды кайрадан жаратууда. Өткөл мезгил учурда буюгууда, өсөр жака күн сайын бурулууда, өрдү көздөй өйдөлөп мамлекет, өлкө бүгүн кайрадан курулууда. Ал зар эмес чынында мактаганга, акыйкат сөз жарашат жакшы адамга. Кылымдарда бир келген эл бактысы, Кыргызстанды, кыргызды сактаганга. Апалардын ак бүгүн элечеги, анык тура теңирдин кең экени. Теңир манас колдогон элиң барда, бар кыргыздын, өлкөнүн келечеги. Курманбек Салиевич, сиз биздин аялдарга, энелердин улуулугуна, кыз келиндердин парасаттыгына чоң маани берип, чоң деңгээлге көтөрдүңүз. Эне сайдай кең агам, Курманбек
Байкиевке дауыс бер халқым, эл тағдырын ойлаған, әр манастай алқынған, Құрманбек Байкиевке дауыс бер халқым. Қиянат пен зұлымдықтан жиелес, қарсы алатын бақыт таңын кез. Sizge қажыбас қайрат, бекем денсаулықты талайбыз. Әрдайым аман болып, халықтың қамқоршылығы жетекшісі қатары еліңіз менен бар болыңыз. Алдымыздан бақ көздес, Алатаудай чоң ағам, Енесайдай кең ағам, Құрманбек Байкиевке дауыс бер халқым, ел тағдырын ойлаған, әр манастай алқынған, Құрманбек Байкиевке дауыс бер халқым. Алатаудай чоң ағам, Енесайдай кең ағам, Құрманбек Байкиевке дауыс бер халқым, ел тағдырын ойлаған, әр манастай алқынған, Құрманбек Байкиевке дауыс бер халқым. Қиянат пен зұлымдықтан жиелес, қарсы алатын бақыт таңын келді ау кез. Қырғызстаным шаттана бер мәңгілік, ақ күн туып алдымыздан бақ көздес. Алатаудай чоң ағам, Енесайдай кең ағам, Құрманбек Байкиевке дауыс бер халқым, ел тағдырын ойлаған, әр манастай алқынған, Құрманбек Байкиевке дауыс бер халқым.